जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आमर फैमिली पिकनिक थिला से आम परिवार किणवाक आसचु। तो आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू करंतु आ देखंतु आगु आगु कौन हाँ जाऊँ हेलो शुभुची तो जागिरी मत फोन टा कला कहला फोन करनी कहली आउ फोन करनी किसी दरकार नहीं। तब चापा करा चापा करा चापा करा ना खाऊ ना आसीनी फोन करनी ना ना मु आ କଥା आइनी हमरा हमरा बीट प्लास्टिक ना प्लास्टिक रहबा प्लास्टिक लागी देलु उठे दे टिके न लगे बोलडर से पूरा लगे दे पूरा लगे दे पहिला तेला आडे कर दउची मत चलो मा घर चलो ना नहीं से कोन केनी थला कोन सुधा बना काट ही काट फटाई थो मु आउर पुण बेग नेला आइले पुण त भोगी नहीं जा पड़ियो एटा आइले गला ए रखी दो कोन दरकार हो ना हम कहीं चिकन आई सोडा पेपर आ लेट कोन खोती करियो ओके चलो कोन तो सांगो लारे कहू तो सांगो सांगो परम बड़ छोरडी हारा दिला तो सांगो हारा नहीं हाल मोई भुंगी मोई हां देख कति देबी हते मैं टच चिली हो जाना ना बस थाओ पकोड़ा छना हलानी पकोड़ा आसो सब खाई दबो खाई दे कि तू जो दो ए कि मारते टिके एठी दे दबो खाई देबी एड खाऊ निकी नानी से माछ खाऊ ना पाओ पा निकी गाड़िया माछ लो बनी में कोइरा भलो लागे रास्ता संगर हम थोई देई छी तार चिकन पकोड़ा निकी केमती टेस्ट अछि माछ पकोड़ा रो टेस्ट बहुत भलो सुंदर अति अति सुंदर देखो पिले माने नाले की चाखी दे ना ना ताव दिल्ली मना करछु तू आबू हां तू नाकेइछु खाइ बोली आसे आस खा मना करी सॉस दे देखो तो पिलाटी सब जिंस खाइया पे के सब मना कोनी जहा देले सब खाइबो को गरम खरा को बस फोन करला भाई केमती निकी फील अछि माछ पकोड़ा रो आयु खा टच कासा बहुत सुंदर मोद ने ना खा बहुत भलो बहुत टेस्टी जेहेतु बन्नी माई गाड़िया माछ ना से बहुत सुंदर लगुच टेस्ट लगुच आमे तो समते आ 1 2 3 4 5 6 7 8 रेडी ए सी जत्ते उड़िबो निया सेते धरिबो
ପାଣି ପକେଇ ଦିଅ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ଉପରେ ରଖ ଉପରେ ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ଏ ଯୋଉ ଗୋଡରେ ବସିବ ମଜା ସେ ଭିଡିଓ କରୁଛି ମାନେ ଟୁକୁଲି ଖାଇବାଟା କେମିତି ଆସିନି କଣ ତମ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ତ ପଡିଛି ସେଠି ଟେଷ୍ଟ ତ ଭଲ ଓବିୟସଲି ହବ କାହିଁକି ନା ବନି ଇଣ୍ଡିଆ ଏତେ ବାଟରୁ ଟେଷ୍ଟ ତ 100% ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କହିଲା ସେମାନେ ତ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଉଛି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଆମ ଏରିଆରେ ଧଉଳି ଇଏ କଣ ମୋହିତ ଧର ମୁଁ ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ହାତ ଧୋଇକି ଯିବି ନା ନିକିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଯିବେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିକି ସେ ଡ୍ରେସରେ ଖାଇବ ମାମୁଁ କହିଥିଲେ ଭାଇ ଏଇ ଯୁଗର ଧଉଳି ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଗଳୁନି ସେଟା ମାଛ ଖାଇଦବ କୁକୁର ଅଛି ଖାଇଦବ ଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟର ଗଲା ନା ନା ହେଇଗଲା ମୁଭି ଏମ୍ ଯଦି ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ତକ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଆସିପାରୁନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାଣ ଭଳିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ନଉଛୁ ସେଟା ସ୍ଲୋମୋରେ ଯିବ ନା ମୁଁ ତ କେତେବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଯୋଉଦିନ ତମକୁ ଯାଇଥିଲି ପକେଇ ପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତମେ ବସୁନ ତମେ ଏଠି କଣ କରିବ ସେଟା ନିକି ଅଛି ମୁଁ ବା ଅଛି ସେ ହେଇନି ବା ଏ ହଉଛି ବା ହେଇଯାଉ ପପୁ ସସ୍ ଖାଇଲା ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ନ ଖାଇ ସବୁ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ରଖ ସେଟା ଆସିନ ସେଟା ସୋରିଷ ବାଲା ସେଟା ଏଥିରେ ଖାଆନ୍ତି ସେଟା ଛାଡ଼ିକି ଯା ଦୂରକୁ ଯା ସକାଳୁ କହିଥିଲା ଆମେ କଣ ଠିକ ଅଛି ଖାଲି କଷିଆ ହେଲା ମଟନ ବାସା ରାସ୍ତା ପାଣି ଦେ ଭାଇ ଟିକେ ଚଶମାଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସ ଭାଇ ଟିକେ ଚଶମାଟା ପିନ୍ଧି ଦିଅ ଭାଇ ଏତେ ଲେଟ୍ କାଇଁ ହେଲା ତମର ହଁ ରେଡି ଚାଲ ଦି ଚାରଟା ଫଟୋ ମାରିଦିଅ ତାପରେ ଖାଇବ ଆମେ ସେପଟେ ପଶି ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ ଆମ ଲୋକ ହଉ ଯିବା ଫଟୋ ଦିଟା ଉଠେଇ ଦିଅ ତାପରେ ଖାଇବା ପକୋଡା ବ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ନା ନାନୁର ଜମା ଭିଡିଓ ହେଇଛି
ଯାଉଛି ମୋ ତ ମାଛ ଦେଖା ହଁ ଯାଉଛି ଚିକେନ ପକୋଡା କରୁଛି କରୁଛି ଯାଉନ ନିଶାଡି ନିଶାଡି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଖାଇବା ସରିକି ଉଠିଲେଣି ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପିଉଛି ଖାଉଛି ପିଉଛି ଖାଉଛି ଟିକେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଉଛି ସେଥିରେ ଜଲଜିରା ପକଉଛି ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ଖାସ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖେଇ ହଉଛି ଜୋତାକୁ ସବୁଥିରେ କହୁଛି ଲଣ୍ଡନରୁ ଆଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡ କରି ଦେଖେଇ ହଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚପଲକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଚପଲକୁ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି ଡ୍ରେସ୍ ଗୁନି ଅନେଇଥା ଗୁନି ସିଙ୍ଗଲ ଫଟୋ ଦିଆ ବହୁତ କହୁଛି ଭାଇ ତୋ ଫୋନ ନଦୀ ପାଖରେ ଆମେ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଠାଣିକି ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ ବାସନ ଗୋଟେ ପାଣି ନେଇ ସବୁବେଳେ ହଁ ହଁ ଧରିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡୋର ଉଠେଇଦବ फाइनाली आम भोजी सरीगला तो आम ए घर को फेरुचु आपण मानक भिडियोटी केमती लगी मत कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे जदि भिडियोटी भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें रोचे जय जगन्नाथ।